سه زاروکین روژ آوای کرسانه کلگل مالباتا خواه لکامپا قوشتپه لپاریزگاه هولیر دمینن جه 6 ماهان و به نخوشیه که پست جلد کتنه نخوشیه که نباشه خرابه سه زاروک یک لپی یکی بوی نخوشیه کفه اف 6 ماهنش خورا بنیرن جه ترسا که نخوشیه وان بلاو ببه هنه کسی دن پی کفن نکارنج مال در کفن نکارن بچن ناو زاروکان باوی وان هر سه زاروکان کار کره ادی نکاره درمانه که زاروکین خورا ببینه هر هفته پیوستیا و مالباته به 130,000 دینار عراقی هایش بکو درمان جزاروکان را بکره لی نکاره باوه روژه که کار دبینه روژه 10-15,000 دینار دشوله لی 10 روژان کار نابینه حلب چه سعدون راپورتک لسر رو شوان هر سه زاروکین نخوش چکر صيدلي كيدي دوی فتره تقریبا 15 روز قدیه 6 ماه اف هر سه زاروک یک بدوو یک راستی نخوشیه که پیست بونه تاویجی کذبی پیسه اسلام روحی و وطن خوشکو برانه راستی نخوشیه که وگوهز یا پیست هاتنه 6 ماه دیری کسوکار و هوالان کتنه جترسا که نخوشیوان وره وگوهستن جبو کس ندن الوجه وطن دركت لو كيما بتوشك هاجي اول شيء على الوجه دركت بشتي وينا الكشكام خست الرهيف طبعا اختيار الرهيف خست السري وينا اي وطن الوجه وينا ابو ما استعمالها مرهم بكر او مرهم جواب ده الوجه بس عبيت رهيف الرهيف عبيت اسلام وقت جهه اسلام حرسي فجراند دي سري لو خست السري لو قابت اسلام فيدك التهابات فيدك برشيو يعني باقي حبال وجهي مجي دركت وزاروك اندقين هبدو يعني از ترسم انه اوجي بيب كيفن جاكا وضعي بيبتش وضع اخوان من قبل المسلانه خوشيه بها اف مالبات خلک باجار قام شلونو لکان باقوش تبل پارزگاه هولر دمینن دست بگان خوشیوان زاروکان باف تنه سردان درمان خانه یان کربو ویجی روش زاروکان خراب ترکر فقعي يعني زيدا بو انما شارس اللي دبي ام تشوم صيدليه ماي كامبي سري اسلام قال لك اللي هاتبو ماكو برا في صيدليه بس بو سرينات اللي منرن تمام اوجد عباره عن شامبو مرهم وانا دانمه جو تشيبو ان شاء الله تشيبو تشنبو مجبور تارتم تطورك مختص دم دحبن شامبوك مرهمك ب 70,000 طبعا مرهم كميه جوال لازم كمية تيرا وناك ابدا الا حصرا كميات بينه كمية بسيط متاني ب 70,000 60,000 او كمية هان راسي يعني زيدتها قطع منه وام كامبير ونشتين تزار وضعي تنابرها شاواي الشغل هبه شغل تنبع عامل عادي طبعا عم شغل شقا عم بشغل قاي دروجة كدروجة عم بشغل او جي بازا 20,000 يعني تيرا انجا خوارني بكيانك لگور بزیش وان دباورگرتنا چاره سریه حتی سالا کیجی و کشو رنگه پشتره پیوستیوان به نشترگری جهبه نوعك جرثومة جربين اي كولي او اشيرشيا كولونية چلو دي انسان تشتين نباقش اگر معالجة ببي يان نبي جهيوا احتمال ديار بكي برچين بي اگر او برچين بو امد فيم تشندي بكن يان ام زرع بكن عملياتنا بكن تشنا بكن يعني او تشتكي دي بس يا مهم دست بيك افجر سوما بمري بوك جين النميني حتى نما فقري كسيدي حتى راحت بن چارە سریاوی پرچێژ پشترا هدی ئەمێ بکەن. ji bo kirîna dermanan her heftê pêwîstiyavan zarokan bi nêzîkî 103,000 dînarên Iraqê heye. Li gor vê malbatê nerx giran e ji ber ku çareserî dirêj e. Daxwaza wan jî alîkarî ye. Helebca Saedûn, Rûdaw, Hewlêr. Xêrxwazên me gelekin maşallah alîkariya van her sê zarokên gelekî şirîn bikin zehmet nebe.